Hej alle sammen, og velkommen til den her vlog, eller video. I dag vil jeg snakke med en person, der hedder Evie. Meget høflig person. Meget ydmyg. Meget speciel person. Hun hedder, ja, det har jeg allerede sagt. Jeg tror, hun hedder Evie, ja. Og der kommer et billede op af hende nu her. Og her. Og her. Nej. Nå, men lad os komme direkte ind i det. Okay, så vi er inde, og vi er klar til det her pis, altså. Jeg skal bare til at spørge hende, hun er meget pæn. Not. Ej, men lad os bare komme i gang. Lad os sige, hun siger sådan, go on, say hello then. Hello? Hvad fuck sker der? Nå. Ja, undskyld, jeg skulle lige tillade den, jeg så det bare ikke. Hello? Ej. Halo. That's a really great game. I wonder if they will find that missing Malaysian airplane. Okay, nu skal vi til at tage det her lidt mere seriøst. How old are you? How old do you think I am? Well, your voice sounds like you're 38 and you look like a 28-year-old without makeup. I don't know. Wraps arms around you neck. Nej, okay, det der det er meget voldeligt, så det er ikke så sjovt. Says it hurts. Stop. Yells at him. So mean. I'm not mean. Nå, lad os så prøve lidt mere. Noget andet. Ja. Hvad skal vi tænke over? Do you like chicken? Dr. One. Come ti chiami? Percento, percento, percento e percento. What? Old. Bowl.dk. Hvad? Vent, er det fordi den er indstillet på italiensk? Jeg prøver lige at sige noget italiensk. Come ti chiami? What's your favorite Jane? Let's just talk about something else, shall we? Of course. Resistant bands of tomorrow. Of course. Okay, vi har brug for noget helt andet taktik her. Jeg tror vi er nødt til at skrive her. Do you like the KKK? Yes.
Shoutout ud til Joshua, Josefine og så videre, Jeffrey og så mine andre venner. Why did your mom ever tell you why she called you Abby? Bare et simpelt spørgsmål. Because it helps to calm fears. Slaps you in the face with a banana. Oh fuck. Banana. Banana, yes. Ej, fuck, jeg glemte det. Lav stjernen til sidst. Punches you in the gut. Hvad fuck er det? Punches you in the uterus. Hvad fuck? Er det sådan, man staver det? Ej, det tjekker jeg lige om lidt. 2 sekunder. Okay, du kunne ikke finde, så jeg tror bare, vi laver det lidt nemmere. Vagina. Dodgers. Why did your mom get married? Why did your mom get married with Voldemort? Because I'm me. Well, I like you. Thanks. I like you too. I've been really trying. Du bliver sådan helt genert. Trying to hold back this feeling for so long. Think And it's you, I am pretty. like I feel, baby. Then come on. Oh, come on. I can't see you. Men du prøver lige at lave noget nyt. Du prøver at skrive sådan nogle sange, sætninger, som man laver. Så jeg starter sådan, are you coming? Ej, fuck det der, det går ikke. Coming to the tree. Where dead man called out for his love to flee. Nej! Nej, men er det den? Er det rigtigt? Are you coming to the tree where dead man called out for his love to flee? Oh my, wow. Jeg er faktisk ret, det er faktisk mega godt. I can be your hero, baby. Thank you. Okay. Så hvis hun godt kunne finde ud af den sang, så betyder det, at der må være en anden sang, hun godt kan finde ud af at synge. Jeg ved det.
Ra ra la la. Nej. Ra 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 la la. Ramba la la. Det tror jeg. Det tror jeg godt, hun kan. ¿Eres mujer? Díselo a Evie. Buenas. Nej. Buenas. Buenos días. Buenos días. Er det rigtigt? Buenas tardes, dije. Jeg ved bare ikke, hvad det betyder. Vayase. Like vayase angeromis. Vayase te demondis giseras afis of to kill and pick up for unknown reasons. Okay, hvad fuck sker der? Wallace, the demon disguised as a fish, out to kill Puppycat for unknown reasons. Why are you talking Spanish? Sorry, I can speak English too. Thank you. You're welcome. Rhyme intended. Fuck, du lukket at grine, mand. Will you go on a date with me? Will you feel disgusted? I told you already. Yes, I did.